tiyupan kang napa niku mateni, tsumma nafhatul faza'i nuli kari-kari tiyupan kang ngagetaken. Wa yunfakhu lanten sepul fisuri apa ing dalem sangkakala, dalem semprong selempreti sinten malaikat Israfil. Fayablughu mongko tumeka apa faz'uhu kagete asur ahlas samawati tumeka ing penduduk pira-pira langit wal ardi lan bumi, ilama angin syaa ilama syaa angin kejaba wong syaa kang kersa sapa Allah Gusti Allah. Watasiru lan melaku, watamuru tegese melaku apa, watasiru lan lumaku apa aljibalu pira-pira gunung sairon kelawan melaku temenan, watamuru lan napa niku pecah apa as-sama langit mauron kelawan pecah temenan, watarjufu lan napa niku watarjufu lan gonjang ganjing napa agulih apa al ardu bumi rajafan kelawan gonjang ganjing temenan, mislas safinati hale padane perahu fil ma'i ing dalem banyu. Allah wa tadau lan nglairaken sapa al hawamilu pira-pira wadon kang hamil hamlaha ing kandungane hawamil, wa tadhalu lan napa niku buang sapa al maradi'u pira-pira wong kang netek, yakni nyusoni an radaiha saking pira-pira neteki al maradi', wa tasiru lan dadi sapa al wildanu bocah cilik dadi ku syaiban kang uwanen, wa tasiru lan dadi sapa syayatinu pira-pira setan dadi ku hairatan kang bingung, wa qad tata'atsarat lan teman-teman rontok alaihim ing ngatasi kabeh kabeh napa niku apa sing rontok an-nujumu pira-pira bintang, wa kasafat lan dadi wa kusifat lan den gerhanani menjadi gerhana apa asyamsu srengenge, wa kusyitot lan den pecah apa as-sama'u langit min fauqihim saking dukure makhluk, yakni makhluk kabine kan sebatas bumi, wan nasu hale utawi manungso min dalika saking mengkono-mengkono kejadian iku fi ghaflatin ing dalem lali, wa dzalika utawi mengkono-mengkono dalile iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, inna zalzalatas sa'ati sak temene gonjang ganjinge dina kiamat iku syai'un perkara azimun kang agung. Nek bab sesakaping selekor kita tetap di dalam pembahasan tentang tiupan sangkakala sekak dima dadi telok pembagian iki peneka nafhatus sa'id, nafhatul faza', nafhatun apa jaga diri alam kubur, nafhatul ba'ats. Tetapi sebagian ulama berpendapat tiupan nika hanya ning dukaleh tak telok kaleh, karena antara kelenger tekerjet bareng mati ini di situ. Jadi tiupan se mata kerjet nika tade, karena tekerjet nika pun masuk dekat tiupan napanya mana se mematikan soik. Jadi al fazail akbar nika etiup sangkakala nika ya termasuk tekerjet ya mati. Jadi neng dukaleh menurut pendapat sebagian para ulama benih telok kaleh. Tapi juga sebanyak dari pendapat para ulama juga antara dua bareng telok mensitung punten hanya beda sebagian kecil se adebu
nafhatun wahidah. Tak usah 2 kali, tak usah apa boleh 3 kali, cukup sekalian binafhatin wahidah ancur kabeh punan. Nah, nika pendapat para ulama. Wa fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Dalil. Apa dalil mereka cak sekalian? Fa idza nufikha, apabila sangkakala ditiup sekali tiup, karena Gusti Allah dabu fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah. Jika sangkakala ditiup 1 kali tiupan, ampun berarti ampun ancor kapi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Jadi bumi bi langit ini bae pertama bi Gusti Allah. Tarpet. Wa humilatil ardu wal jibalu, bumi gunung bi bumi bi langit tarpet di situ pertama. Dina kiamat. Fadukkatan dakkatan wahidah. Fadukkata dakkatan wahidah. Nah, nika sebagian ulama berpendapat bahwa 1 kali tiupan, tak sampai 3 kali, tak sampai 2 kali, tak sampai 3 kali. Wasahih dalam Al-Qurtubi mengatakan wasahih anna nafkha fi suri annahuma nafkhatan. Saya benar kata Imam Al-Qurtubi, tiupan sangkakala itu hanya 2 kali terjadi tiupan. La thalath, tak telok, menurut pendapat Imam Al-Qurtubi. Anapa wa anna nafhatul faza' innama takunu raji'atun ila nafhatis sa'iq. Karena sesungguhnya tiupan sangkakala yang untuk fasa'il akbar mengagetkan, metakerjet, aneka masuk ke sa'iq yang mematikan benar. Jadi tak perlu tiup untuk metakerjet, mebingung, metakok, karena 2 neka li'annal amrain lazimain, karena 2 perkara neka, 2 perintah neka laziman ilahuma, pasti berkaitan. Bila tekerjet ya dikit tetilan mati nah. Sehingga menurut pendapat Imam Al-Qurtubi cuma ning 2 kali tiupan napa sangkakala. Nah, kelabuan situng tiupan faz'an famatu, kelabuan tekerjet sekalian mati kabeh mun. Jadi tak perlu 3 kali, cukup 2 kali kata beliau. Ala kulli hal, boleh saya pendapat bahwa ning situng 1 kali tiupan apa dalil? Fa idza nufikha fi suri nafhatun wahidah, cukup sekalian. Wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Betul disitung Gusti Allah, pecerpak kabeh. Nah keadaan saat ini keadaan ketika Asur sangkakala nika pon le esrepot dengan malaikat Israfil, setuju tuti faza'ahu ahlus samawati wal ardi, tekerjat kabeh. Bingung takut abur campur seberang kalir ponan. Illa masya Allah, kecuali orang sek karsaki dening Gusti Jibril, Mikail, Israfil, Israil, iblis tak mati. King sek tak tekerjat orang-orang sek karsaki dening Gusti Allah. Bener yang tak tekerjat. Para nabi, para malaikat, illa masya Allah orang sek karsaki dening Gusti. Wa tasirul jibalu sayra wa tamuru sama'u maura, gunung-gunung ni ajalan hajak kapas berterberangan ekendek gelendang angin. Wa tamuru sama'u maura, langit belah. Wa tarjiful ardu rajifa mithlus safinah, bumi neka beneking karo goncangan bene cuma berkekuatan 5 skala Richter, berpotensi tsunami bene guncangan neka mithlus safinah, engak perahu ya tasa ombak. Bumi neka goncang gulin neka saat neka tada ukuran sebisa ngokor berempat kekuatan lain tu saat neka bene ukurannya engak perahu ya tasa ombak. Masya Allah, dahsyat tongku saat nikah.
saking diri hebat tah, saking diri dahsyat tah. Bari pon lek singgung masalah nikah. Wa tadaul hawamilu al hamlaha wa tadhalul maradi'u an ma an radha'iha. Orang sing ngandung langsung bener bejana keluar, orang sing nyosoin anak langsung buang. Kejadian sedahsyat apapun mau nanya mering tua ke anak sek sare kada Pak, anak sek perangkoh, anak sek peluk supaya anak ni keselamat. Sehari anan kada, bodo lentu, bodo angin puting beliung, bodo kela, bodo nikah, bodo angin topan, bodo sehari anan kada, terus nyelamatakin anak saat nikah, tak eleng pun ke anak pun. Bahkan senyosoin kena buang anak nikah pataki, lupa. Saking diri dahsyata dina kiamat nikah. La ilaha illallah. Wa tasirul wildanu syaiba, kana kene langsung ngoben. Tak ada teh tuang hak majintan. Wa tasirul wildanu syaiba, kana kene dadi oben. Mun mangken dadi nyanyi yon ginangan syaiba. Syaiba ki seneng aku syaiba ongguan aja. Nah. Tuangku aku. Tau sawa mah tua langsung tua tibi wis. Kana kene langsung oben. Masya Allah. Wa tasiru syayatin hairah, setan biasanya tenang. Setan ada paling tenang makhluk setan mereka. Talem putus asa semangat terus. Saat nika setan putus asa bingung keberadaan setan, tak nemu bet-beten wis. Waqad tata'atharat alihimun nujum, bintang-bintang agrebek. Raja bintang nih kah? Keng cuma karena tempatnya teki, sehingga telak kini, memakin ki indah untuk dipandang. Bulan ki bagus, ki indah untuk dipandang. Tapi kau tina kiamat nih kah mematikan nih kah? Jadi barang senako aki, baca agrebek di atas bintang. Meteor geger bingung, panas. Pernah kejadian meteor geger nih kan? Nika meteor nih kan? Nika bintang nih kan? Si geger nih kan? Mungkin ki bintang pelajar, bintang kelas, bintang sekolah, ki sehari bintang tepak aja bintang nako itu tepak aja. Ada si arbu bintang saat nika. Pak grebek tining Gusti Allah. Wa kusifati syamsu, gerhana terus. Ini gerhana mungkin terjadi nih kan, mungkin dalam setahun tak terjadi, untuk beberapa tahun baru terjadi gerhana. Ini menunjukkan betapa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, betapa keagungan Gusti Allah. Are sing niki hebat bisa gerhana, bisa sakit matahari ini. Are sing niki panas, sing niki kuat bisa sakit. Berarti betapa kekuatan Gusti Allah, kehebatan Gusti Allah. Gerhana bisa terjadi dekat are, sakit are nika. Orang boleh sih tak sakit, hari sakit kok bisa gerhana. La ilaha illallah, mantar muka pada selamat. Nika pun iyan nasi dalam Al-Quran. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Kejadian nika zalzalah sehingga nika saat nika syai'un azim. Keterangan-keterangan gelap. Watasirul jibalu sayra watamurus sama umauran. Dengan Al-Quran juga nih sebut lagi nih kayak cerita lagi dengan Gusti Allah kiamat nih kau. King orang tak dalam takut banyak saya lupa orang. Wan nasu min dzalika fi ghaflatin. King saya nggak manusia dari kejadian nikah. Fi ghaflah banyak saya lupa. Cak karo lupa sekalian ki pantas karena siapa teman manusia lupa. Lemon terus-terusan lupa. Tak ingat sekali cek kiamat tak. Sehingga apa yang terjadi? Karena lupa deketina kiamat, lupa deketina dahsyat nggak nikah. Sehingga orang guluk panas urusan dunia terus menghalalkan segala cara, panas segala-gala nampunan. Coba yang ada tina kiamat, tenang, tentrem. Maksudnya tentrem, tak panas semponan. Ibadah cakang. Halako si halal,
Apa sih sehari dari dunia rancor kok. Apa sih pertahanan agina dari dunia nih kak? Jabatan, kendaraan, dunia apa? Ancor kabeh nih kak. Bumi pepek waku, bumi pepek di dunia bilang ini atemu pepek. Betul apa sehebat dari dunia nih? Mau benih amal ibadah mumpung odi. Nah, la ilaha illallah. Nasihat kabeh tibi gula nih kan tentang kesampian. Isa saya tak teruanya repes saya. Telah dengu kini remah. Semangat kapi, keng cuma mau nepi kapi aki, tak ingat ke akhirat tak sedekah sambian. Mau tepat sempat aki, tak sempat tongku tolos kare kastan sambian, tak solat berjamaah, Al-Quran tak baca, ngaji tak hadiri. Apa sih membuat kulit sambian sengkah? Banyak lupa. Mangkan orang lupa ni kayak siapa manusia samkong kayak mau lupa terus ni kan ni ke dalam keberadaan eseksa berarti tining Gusti Allah. Karena lek pelupa ning akhir dari akhirat lek pelupa. Ya mun engak terus ya tak nyaman. Engak dok kiamat tetok. Ya tak semangat sampean. Nganggur. Sebini nganggur ya apa tuh wis ancor le. Berkeping-keping. Lah lopan ini merupakan nikmat dari Gusti Allah, rahmat dari Gusti Allah termasuk lupa. Karena mun engak terus sampean engak dok mate terus. Ki bahaya, koros, Pak. Orang-orang pelean saya nggak nikah. Sayyidina Thauban ini semakin semakin kurus. Ma baluka ya Thauban, jangan Rasulullah SAW. Sakit apa ban wahai Thauban? Mali waj'un ya Rasulullah. Kalau tandi penyakit ya Rasulullah. Kalau tandi penyakit ya Rasulullah. Keng kau lemon ada engak kepancing dengan burung sada kalau mau tedung engak kepancing dengan burung sengede kalau tadi penyakit apa saya dipikir naban kau lemangken Guste mun kerong kepancing dengan bisa langsung ketinggal kau lemangken dengan tro ketinggal lah bisa merengakin kopeng bisa asalaman keng kuaku ning swarga Thauban ya Rasulullah benih keluarga na panjenengan Thauban mun masuk swarga tanto na swarga na Thauban tak padu di swarga na ajunan ya Rasulullah ini kesakian sahabat nih sakit karena dirundung cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa nikmat teden kau masuk surga tapi tak sanding ben panjenengan. Kenikmatan surga ini tak menarik kang ibadah kau karena saya paling menarik asanding ben panjenengan. Sehingga sahabat ni sebelum masuk surga halang ngerasaki nikmat surga. Apa jadi ya? Bisa pangki bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan surga benih kakanan asanding bi Kanjeng Nabi ni kenikmatan surga. Nah sahabat ni pun ngerasaki nikmat swarga nikmat afangki nikmat asanding bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkah Sayyidina Thauban semakin sakit apa dawuh Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta wahai Thauban beun paki bekal apolong bi orang sik kecintain bi bani atas dunia wallahi jan Thauban engkau tak pernah rasana bahagia sepanjang hidup tak pernah rasana engkau ngerasaki nikmat odi bunga odi kecuali engkau ngeding dawuh Kanjeng Nabi antah ma'aman ahbabta Allahumma sholli ala Muhammad. Nah oleh karena gak dinto nih hakikat kehidupan ning atas dunia cita-cita na tegih apa cita-cita na swarga cita-cita na teki apa tro ketemu bi Kanjeng Nabi cita-cita teki cita-cita na tadi pejabat soki tak iba mate jabatan tak iba mate serendah nikah kakak uleban banci dengan cita-cita nikah tak terus selamat dari neraka masuk surga ala inna sil'atallahil ghaliyah ala wahyal jannah Allah Ta'ala andi sesuatu yang sangat berharga mahal nilainya. Sampai di saya berempat melihat surga. Sampai nanti dunia berempat terapolong bi Kanjeng Nabi. Tapi mon dunia na sampean kebay untuk dakwah kangku ya bantu fuqara masakin, bantu anak yatim. Kangku sedekah dunia sampean. Baru dikit bisa ke surga. Mun karo beli di saya berempat melihat surga sampean. La tarda bidun. Jangan mempunyai selera rendah, jangan mempunyai cita-cita yang rendah. Sepenting ngakan nyaman, sepenting kendaraan mapan, sepenting jabatan loh. Cita-cita me ngajeri ya karo ban cita-cita.
cita-cita peteki swarga Firdausil A'la ketemuan bi swarga Gusti Kanjeng. Nikah sehebat ya, dunia ini hancur dunia nikah. Orang remate kakan ola. Kakan ola manusia itu ginga mate sekejap lagi mate. Sebidak lemak petong bolo lah target petong bolo. Mana ya akhirat. Ya akhirat. Wajib makmur akhir lah. Akhirat pemakmur. Kuburan pemakmur. Umur mungkin pandai. Tapi umur kelak makmur kelaban ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tulul umur idza kana umruhu ma'muron. Orang selanjang umur mon umur kelak mon makmur kelaban ibadah dekat Gusti Allah. Nah, ane kapone terangake ning Al-Qur'an nika. Sampai berapa hari kejadian ngak nika. Wa yakunu lan ono kadzalika koyo mengkono-mengkono kang den critakaken niku sing arek cilik dadi tuwa, bumi disigar, langit rontok kabeh wis ndak ono sing utuh saat niku. Sampai kapan? Arba'ina yauman wa yakulan ono kadzalika koyo mengkono-mengkono kejadian niku niku arba'ina yauman 40 dino 40 hari zaman. Setelah nikah deki beda tiupan boleh berjaga di dalam kubur untuk diminta pertanggungan jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjaga kabeh di dalam kubur. Pertama kali saya jaga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terus orang-orang sesae, para sahabat, para sulaha, para ulama, para aulia kita tergantung. Ku lebih sampean ini model kata apa jaga ini kita tergantung amal lah. Amal saya jaga di dalam kubur kisah ya mutul mar'u ala ma asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Orang ni kami mati tergantung dari amal lah. Sedah tepak maca Al-Quran berarti din senang maca Quran. Sedah tepak maca solawat din berarti senang maca solawat. Senang majlis, senang ngaji, senang solat. Berapa orang sedah tepak sujud. Tahu saya tanya hakim mun sedah tepak sujud. Tapi berapa orang yang mati overdosis karena ganja narkoba. Berapa orang mati tepak zina. Berapa orang mati tepak lupah bahkan tepak maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Berjaga di dalam kubur tergantung mati nah. Mun mati man telik, mancela gimana kabunan. Jaga ni model kada jeriah. Tetapi mun setan kelak dalam keadaan tenang, dalam keadaan senyum, ashabul yamin atau ledek kanan terus. Sehingga keluar di leng-pelengan nikah. Pelo-pelo si seger. Nikah tanda-tanda orang sesai. Lajak bika-biaki dunia nikah. Lajak bika-biaki sakit kemarin. Mun tak keadaan sakit ya tua. Mun tak tua kada ya sakit. Mun tak kada aja ya mati kada berarti ada sakit ada tua. Jadi lah orang demah. Mungkin sampai nomor berapa Pak Bolo berapa seket lema. Mar seket lema sebitak lema petong demah. Mun pratenanan sampean ya terakhir men man kamar nonton jalan TV. Cak anan ngocak bongkok kajuna TV, sepeda motor mele TV, bungkok bangun TV, sabar mele TV. Kakek keluar dari embun ngiba apa? Ngiba sabar deh ya. Ngiba pacol bola. Bola mulai ki bayi lagi ngiba sekrop. Tapi kajana orang sepo, tinggi. Ajar le tatah ngakan itu le ngapa ada ngekelae kok. Mak ngocak kajana TV kapi. Sisiaki untuk akhirat, kesehatan untuk akhirat, kelebihan dunia untuk akhirat, ya, kesempatan bekto kang kue akhirat. Kok maca Quran teka selemper du lemper. Asolawat teka minimal 300 paling enten 100 kali solawat teka. Wah, tentrem modin. Waruwiyah lantian riwayatakan ani bin Abbasin saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas qara'a maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maos kaulahu ta'ala ing dawuhne Gusti Allah taala rupane dawuh ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim ya ayyuhan nas he golongane menungso laki bini tua ngode panggil annas bene orang iman to bahkan orang kafir pun panggil ya ayyuhan nas. Pancen bade sebagian Al-Quran memanggil dengan sebutan An-Nas. Ayat pertama surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat lain Al-Quran nyebutaki An-Nas. An-Nas. Nyebutaki kata-kata An-Nas hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan secara gemblengan. Secara gemblengan epatoron berneng bulan Ramadan kemudian berangsur-angsur untuk menurut kejadian-kejadian yang terjadi. Hudal linnas. Al-Quran petunjuk linnas bagi manusia. Nih orang-orang nih ke orang-orang kafir si tak iman dekat Al-Quran mau ceritain Al-Quran langsung iman Pak. Sehingga orang kafir nggak tak gelem ngeding Al-Quran. Karena apa? Takut berubah keimanannya. Banyak orang-orang si tak iman ke Al-Quran karena tak ngerti ke esennya. Tak ngerti dak maksud tak ngerti ke maknanya. Sekali aja dingaki Al-Quran aja dingaki ben artena sekali ini kan langsung iman berubah. Ini kedahsyatan Al-Quran. Makanya Al-Quran mukjizat dari lafaz i'jaz. I'jaz nikah adalah untuk apa? Mengalahkan musuh-musuh Islam, yakni Al-Quran sebagai mukjizat dari lafaz i'jaz untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan. Sehingga Al-Quran tak pernah terkalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Dan Al-Quran tidak pernah bisa dirubah selama-lamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Aku yang menurunkan adz-dzikrah yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan aku sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak bisa berubah, tetapi Al-Quran mampu merubah keadaan seseorang. Apapun rencana busuk mereka untuk merubah Al-Quran, selamanya tidak akan pernah mampu merubah Al-Quran, tak mungkin. Tapi Al-Quran mampu merubah keadaan manusia. Si asal tak iman, iman ke Gusti Allah. Si asal jahat, atobat kelaban Al-Quran. Al-Quran tak bisa irobah, tapi Al-Quran mampu merubah. Ini kan nas nih dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran tati hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi semua manusia, benar cuma orang Islam toh. Keng sayang orang Islam tak gelem mengambil petunjuk dari Al-Quran. Sampeyan mau entara ke Surabaya, entara Probolinggo, makin butuh Google Map. 100 meter belok kanan, 300 meter ada perempatan, sekian meter, beda petunjuk untuk sampai ke tujuan. Malah sampean tak bingung arah, beri petunjuk pada Google Map. Mosok entar ke akhirat tak butuh petunjuk sampean. Taulan jalan ke akhirat. Adik reng dalam bola. Nah, tenang, kau adik reng dalam. Adik kenalan. Entar kok meturo saya dulu curun sampean mau entar ke tempat saya mungkin tak terjangkau bareng internet, bingung sampean. Hanya tanya, leso bisa tanya. Ongko turun dari kendaraan saat tanya, kamu compoan fulan bin fulan di sana ke semak dari masjid cepon deng perapatan cepon berneka terode pak ke tujuan gue sampean ini ke bene cuma negara, bene luar kota, bene luar negeri ya ikhwani, apa akhirat surga. Maksud tak buku petunjuk? Apa petunjuk? Al-Quran. Nah dari emak Al-Quran ada bisa buku petunjuk. Jarang kulit sampean tak gelem belajar Al-Quran kok. Tak memahami esen Al-Quran ya burung tak titip buku petunjuk.
Karena orang kalau tak mengambil petunjuk dari Al-Quran, sehingga Al-Quran tak tadi petunjuk. Paham ya? Makanya ayo mumpung bulan Ramadan ki beda kare-karen bulan Ramadan baca Al-Quran. Paham tak paham baca Al-Quran? Ngerti tak ngerti baca Al-Quran? Tak harus ngerti. Paham cuma pancet berbobot lain antara orang yang ngerti baca Al-Quran esena di orang hanya sekedar melantunkan bacaan sekalipun nyaman bacana tapi si baca gila tak ngerti ke esena kurang berbobot. Nah lekar kadin to neka Al-Quran ada buaki ya ayuhan nas wahai manusia ittaqu rabbakum takutlah kepada Tuhan kalian. Aneka kata-kata ini kayak penjumat ngeding kulit sampean neka khotib monong ke maji busro nak tongkat kelopai tongkat saben tak sabab imaji kayak begitu maman boleh saya sotu berarti nya nak tongkat maji busro ya Yohanes ittaqullah penjumat cak yolo yo baji Kanjeng Nabi ini kemana khutbah sampai ketela orang saking serius ya. Serius Kanjeng Nabi ini kemana khutbah ya ayuhan nas ittaqullah kama taqahus salihun daya khutbah dia khutbah lo yo ya nas ittaqullah ya korang tak pate jeleb deh lah engke Kanjeng Nabi ini kemana khutbah mau ceramah sampai ketela orang Kanjeng Nabi serius Rasulullah nikah mengandai orang ya Yohanes nikah kata-kata ya Yohanes ittaqullah ini ben Jumat ngeding Pak khutbah pertama khutbah kedua nikah beda nikah wasiat nikah kayak aja tak sekolah pancet tak ada setrum ya buktinya luar pancet dia kayak ngelekek pancet masih sebut ittaqullah tak berubah ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Kanjeng Nabi macam nikah sahabat Abdullah ibn Abbas nikah Sayyidina Abdullah ibn Abbas atanya dekat Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi nikah mau sekolah moko Kanjeng Nabi atanya setelah mau ayat nikah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum minna zalzalatas saati syai'un azim qala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ana ta padha weruh sapa sira ai yaumi dzalika ing tegese mengkono-mengkono ayi yaumin tegese utawi endi-endine ayi yaumin utawi endi-endine dina dzalika utawi mengkono-mengkono zalzalatas saati syai'un azim apa beentau para sahabat dina jadi dina apa kira-kira inna zalzalatas saati syai'un azim saya kocak goncangan-goncangan yang sangat dahsyat kan Gusti Allah Sing Maha Agung qalu moko padha ngucap sapa para sahabat Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh ngaweruhi Kanjeng Nabi atanya dek sahabat benih karena tak tahu lho mungkin atanya Kanjeng Nabi apa maksud dari sahabat ini kepada guru atanya ke murid siapa saya tahu apa guru tak tahu kayak ngetes ke murid biasa nih terjadi nih kak neng kalangan ngajar mengajar pertanyaan dek murid ini pun biasa ampunan guru benih tak tahu atanya nih kak ayo siapa saya tahu ngacung saya tahu berarti mulai ngade berarti tak tahu Ustaz benih tak tahu ngetes ke murid nih Kanjeng Nabi atanya atadruna ayu yaumidzalik atadrun apa bentau para sahabat dina apa kira-kira zalzalatas saati syai'un azim jadi qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu congok tawadun sahabat ada sedal mengadal kula ya Rasulullah kiamat mengakni ke Gusti tak senika Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kata-kata wallahu a'lam nika hebat nika. Mau tanya sampean ndak kiai, napa hukum nika? Wallahu a'lam ki kula. Abdi tak mutolaah kitab. Coba tanya ndak selebih oneng be mun sampean deki anu bingung coba beli boleh wallahu a'lam kula. Tak oneng kula. Ngucap wallahu a'lam bi cek takon. La adri kula tak oneng mangkana termasuk di antara tanda orang alim ini kesebut ngucap la adri engkau tak tahu anu ndak kamu koma kamu karo dia ke enteng dong
Remeh je cek dia hukum mana ya bir tebir beda je cong. Waduh cek tanyai mun cek tanya mun dia. Deki hukum menurut saya aja mah hukum. Menurut saya mun canang ko saya senoro can kake siapa? Bener can kitab, bener can Al-Qur'an, bener can Rasulullah pun. Canang ko. Mun canang ko tak apa-apa je cong. Ha je lah. Ngaengan engko tak apa-apa haja mun can engko tapi ngaengan ho ko mah kata-kata wallahu a'lam ni ke saya songkuna wallahu a'lam taoning kula la adri tanten orang alim ni ka sekut ngocak kula taoning menenyol menganyol ye badri ni ka ye badri moyo ni ka alam ye hashim podo katon alam setuju para ulama para habaib ngakon ni Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir ampun beliau menyatakan ya Hashim alama benih alim biasa alama banget alimi ya Badri Moyo benih kun karo alim alama tahu apal ya Hashim nemune tanya hukum jajal gole ono di Fathul Mu'in nomor sakmini telung garis teko ning sor sisi kiri apal bi nomor bi kenengenare apal king rocongok tibi nggak nih ke orang lambek nih luar biasa tawadhu luar biasa aki golek ono mutalaah dhewe dikeliru kula taman juga ya Habib Taufik pun banyak video-video saya beredar nih beliau menyatakan bahwa Kiai Badri ini adalah alama Kiai saya mau tanya hukum Habib saya tidak boleh sama guru saya untuk memberikan ilmu sama memberi pelajaran sama habaib loh saya ini mau tanya Kiai tidak berani Habib tapi tidak tahu ya sepertinya ada ini kitabnya ini coba Habib ini dibaca Habib saya tidak tahu kurang tahu maknanya saya Habib padahal Badri ini ka Allah mungkin ngocak tak tahu artinya dan kula tibi mari matamu bilang ketika dan kaula noroa bahsul masail pacet le sangka saya asinawa keng terus andik jawaban entar de ye Badri karo macedi jan kula dupo opo bi ibu kula entar matamu tungare nono opo nggih kangen oh, alhamdulillah ayo pinara masuk nih kan langsung beri kitab pon bi Badri kitab emejo kitab ono apa badhe tanglet tepak nika hukum menabi tak salah azyada qabla al-adzan apa bab adzan oh tadi kon mrene takon hukum nggih oh kon niki enak ngamek kepingin enak kon niki kepingin oleh jawaban ndak kepingin sinau mboten wis sinau dhewe balik mulih Eru aku karepmu, kon iki kate mrene takon jawaban ngono kon kate musyawarah. Cek enake kon. Mulih sinau. Ada. Burung soal jawaban kok leyak mau gaya ajaan kula. Bodhe jawabno lah, tenang lah. Lek temu kadek lah. Iki tau le jawaban, Bon. Celo ro sinau. Nak nika, le nika pelajaran nika saungguna berarti tak oleh dengan telaki nika. Engki nika mun reng alim ngak nika, Pak. Masya Allah luar biasa tak dalam ini coba para sahabat nih tawadhu Allahu wa rasuluhu a'lamu padahal sahabat nih saat nih bodoh Sayyidina Umar Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar buat hebat kabeh bener yang butuh nih kan tahu jawabannya king cuma tawadhu Allahu wa rasuluhu a'lamu seneka Masya Allah ki jauh dah kita ini ajaklah tak tenang kasan nah nerangake hadis nah nika nerangake napa dahsyat dina kiamat makana ngaji nika supaya kula panjenengan tak binga-binga urusan dunia tayyib silakan ayo alakoh ayo usaha nah apapun cita-cita nah tapi jangan lupa cita-cita sebaling tegi akhirat jadi cita-cita rendahan jangan urusan dunia dok dunia tak kebak mate tak iba akhirat kan kuburan apesa pun nah apesa kapi pun anak apesa kendaraan apesa kapi kan tekain kafan kudu sampean kancana benih anak kancana benih tretan cacing lah olak lah kancana ya untuk muka titik ilmu manfaat ilmu bisa matakok dekat Allah subhanahu wa ta'ala puja dengan ngaji semangat ibadah amin Allahumma amin waruwiyah wallahu alam bissawab laku Selasa nggih laku Selasa libur laku holepon matuwateun kaula Abah Munir bin Ali Wonorjo sekaligus 1000 hari almarhum almaghfurlah Mbah Maimun Zubair sarang laku lain ba'dal asar
Yasin tahlil berning jompon abah metuakeun kaula Wonorjo bi qudratillah mun subung udzur ngiring laku hadir insyaallah oleh barokah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi